chỉ bay vét ule mizo stock trader kan lo let le voina chuan stock review na le tunkara stock kan lei turte stock kan en thak turte en hona han nei le taila rilote kan nei nga milo thlir sak sham turin kan han ngen cheuni karma salama marketable thabuka in stock holte in lo shalve chur karinga review na po karma salama kan stock shalte ho le kan lei tharte ho te review na hian kan en ho don ani warning in pileteng stock trading hian ri sang taka keng tel ti hrian masaka tha mizo stock trader in kan tarlan reng kan thir dan ania mani in thuthluk na siam thinang che tuna chuan karma salama kan video ron ti chua kan portfolio leitele kan review tak te khan en tailang masabera chuan vguard en tailang vguard hi video voin hi la ya lang to kan leina te kan inshil to tuna kan draw sang hian hi kaldan tura kan han hisab de chu nia monday khan aron peak vak me hi la hian kan shal man lawa maro chu shal chu kan tum lem lawa tuna kan target ang hian 283 borvela hian shal kan tum ani chu du tok mai taila vguard ta chuan la chhozel tura ngai la a trend pola thakop me a leidu tan po ala leingam zan ani price la thakop me risk reward ratio po ala thaviaw ani chuan tot lea chuan wabak po hi kan soine mol to khom me video masala ma kan hlau thong view kan tia maro chu he support in ala support moi khop me a hi kan lak le don ani la leidu tan po le langam omzan ani fundamental tha ni a company tha ni hi chu tian la hol zel ri photila thome helai resistance hi apel chuan helai hi pel thei chuan trend thi moi to don view ani chu kan rin dan deuh chu nia chu kan plan dan deuh ani dot lia chuan Gabriel hi monday khang kan tumda lang takin ron oma helai kendila he kan shala Gabriel hi 144.55 kan lea 159.75 kan shalani shal chhop pin kan shiani hi aron pullback lenga kan ha le don ni helai hen aron pullback le tura ngai la chon he tena bounce le tura ngai taila ten chon plan han nei le taila thome ngak le shet don ni GRSE kan tum danang takin aron ombok hei po hi amaro chu aron chho vak hian Thursday han aron chho vak tamea ta hen ka panic te ole ka ke ma ha atlak le khalo wain ka shalta ka shal thavak lo hei chu maro chu profit chu om thowa GRSE hi 191 a ka leya 198.6 a ka shal theini price chu thavia maro chu a in close nei bon khop me 212 vela in close the 213 te po han hol theng ani tiang khop chon a price han chu tum dan ang takina kalani hi po hi thakop me pullback ngak leila he ten aron tlale tura ngai lang hetian aron tlale nga hela hian kan leile don ni helai support hi kan ha le don ani thakop me ICICI bank ka lutang he po hi helai support hi ron pelvio nangin soitong khan ICICI bank hi chu accumulation strategy kan mangdong an ti khan ta video ma sa khan helai a hian helai kendila hian kan client chen khat chu label tira ke poka label a atlak vele hian price kha in average don ani tum dan chuan tiana chho tura ngai tai lang thome so ICI bank ka khan plan deuh chu ni GPPL po tum dan ang zel na lo me ti bak chu ka soi lawang la thakop me trend thi la moi ni leidu tan po la lengam zan 115 bor ve hi aim tai la tho me la hi Sun TV Friday lama han tlem na drop dewa pi ka hen shal thei reng amaro chu hi chu shal ri kan tum lawa target a 590 bor vel kan aim ni a retrace le turangai la a retrace zo a hian
pullback le ari nom khop mai chin ve la hen ari trace le tura ngai ta la lau thong loi la Sun TV hi chu helai chin po hi ron de trace se helai ve la test thei le hi chuan poi chuang lo ni label le mai tur ni chu Sun TV network lama kan han plan deuh chu nia tunla hen media hi Z Entertainment wangin media lampang hi hot viawa chu wang chuan hei po hi an ngak le sham shamila thawme Sun Pharma po plan ang zeli na lakala aron de trace na hian tak hian kan leya po hi beseina la sang khop mai hi chu zam lo patang Aptech Techno company lampang hi po hi 313.78 vel ang kan leya price po profit range alo ma ro chu hi chu kan la shal mai ri don lawani Techno company chu la hol wang Axis Bank po hi 783 a kan leya 781 ala tlaria hei chu hemi support hi la za tura ngai lang hemi support om chu hi chu shal mai don ri lawani gati po kan plan kha kan soi to kha hi hela hena fela maro chu helai support hi la za renga support atanga ron pelvele helai candle hingan leini gati hi 145.89 a kan leya 154.5 a kan shaleni helai candle hian Thursday hang kan shal le ngal ni profit chu tam veu lo ma se tok veu ni helai hian retrace le turangai taila helai bor vela hian a retrace ngakila mi tang hen kan le le don ni IB hipoi kan portfolio nia kan la shal lawa 150 a hang kan le ni 150.60 bor vela hen kan le a la profit che lo ma ro chu hi chu kan lang hak le ri don ni Datamatics hi Wednesday khan kan leya hemi candle hian 323 a kan leya 332 a kan shal le ni ma se kan client te chuan an la hold ta la profit thaveu don ni tle man chho de khan tle ma panic ne de na kan ni wa lai supply lai resistance a hen apal tlang lo ka hlau wangin ka profit ka book ria mar zoron pel chiang khop mai Friday khan hi chu la hold tan po la thani kan client te chuan la hold ani chu khang ho ka kan portfolio ron review na ni ta se tuna chuan tun kar chunga kan malak dan tur stock kan en thak tur han soile zoila reilo te thome ama saberata na kanen thak tura kadu chu AB Cap hi nia AB Capital Finance Company nia hi a support hi helai chunga hen candle khata close thei chuan hetia close thei chuan buy signal anei tura ngai taila hi chuan target a hian 124 something bor ve hi a target thei don ani chuan atot lia NCC hi construction company nia ascending triangle hi aron nei to helai hian aron khar thei tura ngai tai lang ti hian hetia khar thei chuan buy signal kan nei don ni chuan dot le JK Tire hi auto sector auto company tire company nia hi Pennant aron nei to Pennant hi bilateral direction ania eng direction a pokal thei a chho zong pokal thei a chuk zong pokal thei ania maro chu poimo chu candle pakhata a eng zong ka a khar hi poimo ni atla zonga hetia khar chuan hi sell signal ron neinga bear trend ron ni tura ngai tai lang maro chu achunglama tanga achunglama khar thei chuan hi bull signal ani don ni chu JK Tire kan malak dan tu ni ta se thotlia chuan Orient Cement po ma kan soeng tho khania Pennant ron nia epo hi signal ngai don ni tungkar chungin han en le ila han ngak le sham milang na breakout ma chu le lo tur ani buy signal nei ma chu la enter lo tur entry la siam lo tur ani nu nung bera chuan Jai Corp po hi moi khop meya
a trend hian en tai lang hinge kan hmu dang ka hrelowa ma zo ka hmu dang kan soi venga helai hi resistance ani a resistance hi a pel thei chuan buy signal thatak ani dona chu baka ma kan soi to ascending triangle ka form mek ani tuna hian hemi hi candle khata close thei chuan hei hi buy signal thalut tuk ani don ni jai corp hi anin an ngak le sham shamila thome khati zong khani ta se voin tan chuan du to kilang to thleng am lo thlir thina vain kan loma tin kan channel te min la subscribe lo ni chuan lo subscribe sakram ulang comment te min lo pe ulang enge ingai dan te le ingdu dan te ron soi ulang zo na te po ron zo ulang ale pika ron chan kan tum don nia in za vain mang tha vek ule video dot lia kanin mule thau don nia